Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ala kulli halin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sininna tumalabikang kay hadiri. Alhamdulillah, syukruki mapuji lauri sisi rajan ni pong Allah Ta'ala. Nasaba angka tak mening pada hadir dan nayon barakai. Tentu kata tak manat tuntu iriyon ni pong Allah Ta'ala. Dan nayon waktu barakai upuminasa insyaallah. Sampai aki ada si peringarangan. Papa ngasa tepe, papa repi lauri dewata siwai. Yang hari itu bahayana madoraka itu dua pajajiang ni. Nah riasang itu dua pajajiang, nyari ga ambo dan nia indo. Yang hari itu tau iya jajaki. Iya piara ki, nan nia iya jaloka kiriano madecing. Say papi decin na tomatuay lori anak na. Yan naritu na piaray watak kalita mapamula bay cuta letuk marajata. Nawiriki ongkos ori tujun na kebutuhan sehari-hari ta. Nan niya rena to papay mo. Narima ko na naro. Nasaba alabiran nariasang ito matoa. De sisa-sisa nawad ding radorakay yasang ito matoa. Nasa pangalahu ta'ala maladat ko na patupatukang itujun na apidecing yang laur itu dua pajajiang ni. Maka di pangalahu ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Maka di pangalahu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Purana petui puamu Muhammad majapu ajak lalo nangka padamu sumpah sangadin nali nami pengallahu ta'ala nania pada api dece kolori to dua pajajiamu nareko nalatu kiwiri sesemu umur atau angeng salah sewana ya regaya dua ajak lalu padang nyeri itu ada puah ya rega mereka ada kasar nania ajak tu mu gerak-gerak Ni kalau digerak-gerak itu dua pajajiangnya. Nia padangnya itu ada malebi. Kue toporo ipakariawe alimu laur itu dua pajajiamu. Magai sebab napakua akamasi. Nia telu doangannya maka deh puang tamasi itu dua pajajiaku pada toha napiaraku waktu becuku. Jadi mereka ada upin dalam iya nari tunaseng itu macata betuang mereka ada kasar. Desi senawat diri puah dari olona tomatuata. Nasaba mutame sit dia dorakang lor itu dua pajajiang. Si cocok si bawa agak bicara nai baraka yang itu ditujun atau dua pajajiang ni. Akade itu macata nari kopole mati asokiama. Si diolokolo riaseng Quraisy imasu pole ranarana ka jahannam tamaka lampina yang dari tuma pamula di tanah letu langi sakana mapamula tumpur kesoi eletu onrol labuna soi ama kutana malaikat Jibril epeka tu melollau ania iga melok muala iga melok mujempuk ya ape bali Quraisy makadai
Ili marupan namanya ujam kubos Nang Jibril amulangi tau si mata tetanging sempajangi maduanna todi inami lopas usak waramparanna matallunna itu madoraka itu dua pajajianna apana to minunge idunga mappe waju yare gangkoro ballo papai malimanna to si mata bicara salai rilalam masigi ya engka to sediki samelo peletu ka kiri di mana isit die tahu madoraka itu dua pajajian uding aman ya le agurung uding lesu ki mapidi ciri induk nan nyambut riwatun na panguluta Umar radhiyallahu anhu angkasit di padang kasogi gare pai gare mi pemaca tami puade di derapi angkasit di wattu angkai kasih induk na padang kangi melori anakna untuk balanca sosona ye di pagakari werengi tapam mate maniha manetunna makadai yari kabenena padang kangi ye makadai na podangi matuanna mamata mutiwi mi mesa kasiasi tu ya nasaba asasoko melori ale di balanca ang kalingana ya dai kita patasik ke atinna lapung induk tapat terri lapung induk nali sulori bolana walhasil disedia waktu ya iya padang kangelaw ni adang kangenna joka ni mabalu di tengah nalalangi na paripulay risidi farampo ina parialamana baranna makoto purisiyoi iratato palimanna ina paripak ginu-ginui purero ya dimperangi kasi dewat tuang kana tololongan inapa ripareo ni lori bolana angkani sajilina angkani keluarga na siarai joktai ako na padan ni keluarga na makade iya na pamalet na to madarakeng ito duay pajajian na beneng riolo ro beneku na weremu indoku tempo na milaw di ka gagaman pasara sama pakopedina ako to po dinamit ang katon indo na kasi lo siarai na sabay tindo inamu tu jik maga jak perlu na nanai nareko makastimit to indo din uli malupay itu tata kasi jokana sa magay namuni na lojang watak kalena wasin na way na tasik na lino tata yana na tuidi na jokay yana na siray inapa napadama kadaya yana ko ang kay tasik atik ko na bakuwa itu pangkokan na benemu na inapa lapungan anak melodam panikutujun na rasalan na robenena paradampeng rindo na jadi narima pa naro ajak lalo nang kaki mutama say satu madora kari tu dua pajajang nasaba akasolan nari utama na di mana lisumanin ko idi rilino na calami man ni puang Allah Ta'ala apalagi matri srimonri nare kuri belai ni pangko kemakro awat din itu tatiroan ni oleh rilala na pure puang Allah Ta'ala wat din salama rilino Ania la bamat tirasrimundin na pong Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Situ ro ramping akiran na waktu barakai. Mari pong Allah Ta'ala na pabarakai. Ori di manang itu perlu reali untuk bicara. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.